program Reeba Ahindugire ha TV West nakushemerwa mnonga. And bet Komujuni has a gen program Reeba Ahindugire kandi erikubereho buri zo bari Sunday shahi nazekiro ejegarwa mu wa kabiri shaha mukaga gwihango. Egi program kwa watu gitaho umurundo gwo kubanza ni program yitu kubantu ataayayeire abantu bakuru abana n'abacara tuturukufayo kugira ngo guno mushija ningasho mukazi kandi ha program yeje abantu buturukutaayayeire babine mbozi abantu bine barebire bine barabiremo kandi abantu abarkwasagamba tukahurira tukagira ishitwabego erizoba nataayayeire omuntu mukuru munonga Dr. webitabo mbwenu ekiro kuflowing omunjomo mutushitamiremo na mata so ognayeetwa Dr. Joshua Mushabe kandi nanakugambiriho kacento Dr. webitabo konkantu cya kwetegereza akashoma ibitabo biha kandi turiyo mucyange cy'urkwetwa Kamwenge mu district ya Kamwenge kasera aho naija kuba nakatugambira no ndana ninkamanya konkarika muhe chance yo kutweshobora kukira so no umuntu nakuretera reka tuhorebera ukorwa mu kanaki nakushemerwa Dr. Abari munywana wanje nabakira umucyarije cyansorora mazama aganama kagabashobesa amakamarungi garukwera ndi mushomesa kandi umucyara n'umushahukazi. Okay, tutakashira mucyara twenda kubanza tukumanye ahantu ho wazarirwe shona nyoko bariho mwanya ugu wanyu ninkahi nko kuwamanya ngo izina ryanjye ni Dr. Joshua Mushabe ndi umwana kwerukayo omuka y'omwami n'omukyara erisa kutura na bashemera Siadora abo bona mukama kabeta. Okay. Ntuzarwa kandi tukurire omucyaro ekiba kweta Rweyeshera niyo sero. Okay. Rweyeshera omuruka gwituka bagura cyabandara kandi gomborora yitokere kagango mbwene haturuka hindo kuturana hati turiyomu cyabandara ward. Okay. Shema Central Division. Okay. Of the Shema municipality in the Shema district. Konkana yenda ngunze kuringuza biye bukuru biye bishobora kaje. Mazuma. Nkazarwa inyuma y'abashija mushanju no mwishomwe. Mbwene nyobo nazarwa bakaba bakuzire bashomere kandi abangambira ebyabiraho bunazarwa. One. Nkazarwa kibanza cyo kukubanza rukumo rwenda nkaganeshatu. Shayi naza kasheshe bakakuzarira mukati barara kuzarire mu irwaro. Amarwaro gakatakashire hihi. Nande kiti cyo mwana kibanza riho ninkimanya kiriho na hati. When I reach there I become excited. Oh, really? Tataka bari umuburzi we kanisa. Kandi owirowe akanaburo mu kanisa eyarweyeshera eyahaka. So nabagira ngo ko yabe natere ngoma yaheza kutere ngoma yo kubanza noma bakaba baza bateranka korushoberwa uzo wa Yesu hatwi yaheza nkeje naza kuzahari sagaragaramide hati omushambwa mukuto ngo mucyara yazaro mwojo kari izuba rya Sunday cyabanza cyo kubanza izuba rya Sunday eketa sad izobere rihinduka. In fact niyo kibanza cyo kubanza umwaka gurukandika. In fact bagira ngo nyoka zaruka rwa kabiri kibanza y'umwaka ngo ekabaho urwa kabiri kuwagambe ngoma mind yanto bya Sunday konka hata nakireba ngo harusohoka nabwo abantu mbaza so mbere nyowe birthday ngete kumpera hakuba ibyo kubote bekanisize yawe nibyebyo no nibigendera mutandikiraho so mbwenu nazarwa rizoba
nazagwe erye izoba nakora tindagize ikizo tugambire ukacaha kayanyu ekere kaya muringo ki wagira ngo umuguru sakari yo muburuzi konka omubyentasiya mukamwemirire muta tata kabari yo muburuzi we kanisa akabari yo murokore obo kutuboka leta nano mucyara we akajunwa akiryo mwisha takashwirwe so mbwe tukazarugumbokaga omumakaga barokore nkabo na hat ko kuba no kireba abahereza bingi bekanisa tabantu ngo beyine sente n'abantu baburijo onka tubaro kubimunonga n'abantu baburijo akwatwaza kushanga twashanga tatakatinente nonga shanga tatatinente akabayine mbuzi mukamba humta ente zabandize abasigaza babandize bakazubuza babashomesa sunyo kuza kuzara kukubona kaganisha tu ente zikazahwireho konka twine mbuzi nkigana na 5 kazayizira nyingi so bwene kekel modest konka tata omukoroko kwe akahirwa yahikana n'abantu ababire bariji omumagara genseji kandi bagenze bari exposed nkaba bishops bakatugira ngo rumwe akahostinga bishop w'umuzungu omukayani omukayito okay akana amanya kwerondera class akabamutekire nkoko kandi nkoko ketariwa abanyankore bakaba batariga nkoko konka kwa mayengo bishop mini yentara we nkoko so bateke nkoko yayeto mushija w'umugara no yagitekere mbwenu esha hayo kujya kuyashikere of course bakashitama kumwameza hati bishop yakwata echufu chenkoko yakite kumusoni ya tata kawe nakoze inyama y'embuzi hati asiyo nojemera mukama wawe yakoza abantu bagatwara ngo nkutura yariyende abanyankore koko bakabagitende ngo nende azabuma cyaba kinjo mu cyaro cyasha kubi konka no maye kigambo cyo gujumwa kintu controlling ibintu manya taye cyo kugwe cyakenurwe biburu ne kigamba ninje no kusukurwa ngo yamoreke biminwa yamoreke byamino gafe na garuguru ati werya ati bintu cyona bakahangwa byakego mugisha kutunga abantu so uko niyo twarigire tukastara abantu bamani konka omugisho bwihageze no kushomesa buri mwana omukama yamuhire okay so aho niyo nto watungira omugisho kashoma primary wagitandikira hi primary ningo kashoma nasa nkashoma etwentweta church school sejo niyo nasare ninjira yarasare bereke ecyo kigambo kikawa kitaroho atunaza kugamba ikigambo cyabekero hakaho kigambo ekibakweta shambagurare kikaye kigambo cyo nyankore konko mu rujungu kikumanyisa subgrade school hatera n'ishomero ryawe takumanyuka mu government shambagurare konka kandi ryo mu kanisa hati okozo okwabo otandika bakuteka omu 1C ningashi emwe cha hati tukathandiko mu itaka bitoboye n'imyaka nkenga ho buri no handiko mu itaka manyaka za nkagadesha tu naza nyine imyaka yana kawakire nkakera akubanga nkabadi umujo umwana kwereka yumuka ndine okusigara yo mbe kunye umuka teganisa mawe hatajya ngumukorere mu mutwari akicore bakabantu aramabika bakuru bawe kandi mbwene na hate kikoro kinyi exciting bakantwara omisho n'ikijya hibere aha myaka no kwana ochonka so iwe amashereka test no kigisomero haro abantu nari haro abantu mama nangenda kugamba wacha manya twekika hanyonga nza kurisa njyana kuza kurisa so nkabanta kumanya habenshi iwe hati o ayonjero yo mwana mukuru test y'amasherekanisha ki ninje manya
na hata umuntu yatukama yatutambe komba nyato wante kama shere komkora noa gomkazi eyingamani test nesha ni kama tegente ni nka chayeri mushukari amategente ni mabi otetunka otushaka tunka zitubonto nunira kandi turuvere light no waratakwata mukanwa niko twizi ora ni twizi twevura aha nkoto mbenu kwata mukanwa ntubonto nunira so obwa abana babo bakonkokota batempted okenda ngo sharinjena nabana omura kokoro pare chamteta koke neryo so na kura ntyo yes na rugomcho kubanza cha na rugomcho kubanza b okay konka abanyine ogwenge hata kunkuzire kunabiri nguruza no shane kintu cyo kucererwa gibere kibonire akobanye wachikatu cyayo cyo kubanza munarwa bakacintira n'umusini oh really konka ninjana bo bwire bikatu bwa bare ndarwire mushuje kandi kuno ko twikirona cya ngikiti cyampara kironda rikiza tinkitora mwiboro kikacyekiza konka ninjire immunity y'abakare ninjire care higher than this time kaba tuyine bituriya mwene kataro kintu kembwishwa embwishwa ko no support razire biriwe kaba tuzomushaka but somehow ni mamba zitimbo mwitaka tugembwishwa tugenyonza tugenchere tugebutunduguru obwo bujumajwe bwo mushaka rimwe we ta immunity yes so nakora nyine immunity kandi nakora ninkoraje washoma dene chindo yari yecho cha humble family kashanga abakuru banje bashomere bari abashomese nambweni nyowe on P1 ka P7 nkarebe mukuru wanje bari umushomesa wa primary yashomesa kandi headmaster yashomesa so orugomka ningo tura nawe akana chituro muka akashomesa ayinisho nawe stira chirukuraro wanje sub grade school okay so nashomeraho cyo kubanza cya kabiroko kunabe nahikomu cha mukaga government yatwara ishomero rito batwa government grant hata bajetarwa yeshera primary school okay uruga cyo kubanza kacha mushanga ombwiro we owabera district education officer wa Busheni yona bakamba mweta Mr. Kezichia Nyaruhungu Biryabarema Biryabarema yes kiza kutunga leta loan ngo akabana rugaruhinda ngo ko makarwe biyogari ko kabambe na wakataha tachikurire so nashobora wishera echamushanju obwiro wakaro kuripitinga za senior zikazi rinche omuri nkore yitu keri tane school ekere mbara school cyo olev na Busheni high school St. Kabo mbara high school erevo kijaza yobwanyu erevo kijaza yobwanyu so eketine man mbweno ko repeatinga kugira ngo zintare school konkiyo ko yino bwenji hati ikizira kubaho echamushanju nyoka zo musinya result sitakize ako bakako mukuru wanje akushomesa umusinyi nkahi akana shomesa kabarego akaba director of studies bamweta mu gishawuro somese okay is now a professor okay nyekereza tumureho ntugaruka Kahumro program Reeba Ahindugire kandi nyine Dr. Joshua kandi akiriyo nanjye rafutugambira by'amagaraje nyine katugumse muno yambuza ngo Joshua munoza kwika tiriza kwika munoza kwika nazingahe obwiro batkant korabiri kubiguredi grade 1 na munyantinja kwiha yombero makumyana n'itanu so obwaba baka akamazire yakabayine zingahe akabayine maganasha bishatu katkore ibintu bishatu orujungu okubara
na general paper so kuyigana Yes. magana ashatu so iworeba hari birana first grade keri bibiri kumi ntare school kayetera birana n'itanu. I convinced him why I was going there because that's why I had placed my first choice. Konkabo kumangu tatakata kwija kumbasa akuba kayakuze no kuza kwenza kashanga nagendera bikoni bibiri akata Chinemana. shamhango muringwa so akata Chinemana gokundereza so mukuru wanje gwe yatensa na tata mucumo cya December ngo abone byo shogu ndakumutwara cyumuruka nkamushabira umwanya nkamushomeza kabarega. Yes. Tata yagira atikero nde gukora amahembe tunakine gukumana gukumbasa so yantwara Christmas eyore ko abirna munana bya December kumurwenda nsharu na mwene waje narugumka obwiro go post office kita college so results zashohora owitwa yeshera shema baz kwata bazto post office twategereza kuri yakatari hosu mukuru wacu yakoze yashabura umwanya utine results Akwakana kwese. naza kwihayobera na mitano so naza kabarega ndatakushoma mu 1C utine results nabo aba secondary nabo bakabine CB na enka kazo streams kabarega kayo stream B kayo stream A B C and D twati yabana biki akubisho biyana kai nabana 18 so mbwenu nashoma fastabuya results toka zireba tinka zireba zikija tujyo mu cyumuro cya second term nashanga nyine bibiri ashatu na mwenda kabarega bakabakomere ahari bibiri makumyabiri n'ibiri iyo kana qualifying so nkaba ni qualifying kushomera kabarega so nashoma chenana gumwe nazo musini ya kabiri chenana nebiri nazo musini ya kashatu orutaro rwa government nababe bari mu kishako bwirobwe our current president Museveni had waged war akabaye mu kizorutaro aha government ya UPC akoba kibo bururubwe na no bwa DP so yatemaho kiboga yatemaho ruwero tukamara ko kwezi kwa stile mashanyarazi obwe rukabashanga muri Masindi obwire kubwashikire obuhunga bwaho for the first time narye bichori ntakabyaga ebichori butasire bakamba byeta nyoyo babirya batashi batamwe bihimba bakore mpengere bagira bakaba beteka bichibarishu batamwe bihimba hata bateka ebihimba bwene bihimba byorobera kimwe batamumonyo batamunenyanya batera habijiko habusowani tuhise bijiko nargesha yazashasha aha kiro cya kashatu naribwo munda nkanta karibwa ganto munda nahurwa nkaba nzo mu mbuga rolling yetororo hasi nkwenda ngukeneza usasa abo kwitwa bicori kandi nshasho munda oyisirwe bicori kandi kanta kushohoza so that was tough ba yetabirwa ro ba leta ambulance bandamo batwara Masini hospital bazo bagira bakore bakoze bajya ngo umwana ugu arire byatarya ngo niki ebyakurya hate byatu atakurya ngo nebicori bagira ngumbereke so bampumbazi ogwa tebeka niso munda nkashohoza nkashobanya kore bakwita kwirukana ati nabaje konka naho rw'ubunda nubwo bantere kikatsi cyo kubanza umagarageza haza kahurwa mushinja yeje shahaye kikatu ba waya mzawarra washaje tomwiri yanyu Omoja mukuru wa Azo mushayantire kikatu akari umuhindi atakumanya yakora tomwiri yanyu yanyu kikatu so embera kuyashobere Masindi
mukuru wanjye mugisha yashaba transfer ngo arige omu zone yashaba ntare school kandi bamuhereza kuyabe na Afurika yayatakarunda kanje tinkasigaye yes ninye nabantu zo mu gugu yija ntare kushomesa nija nawe ndi musini yakashatu yanje atkandoje ko rero shamba za kufutema ndari kumba kufutema bakamba tema burtam kayo arakari so na rwansa na shoma na kakingapu nabandi twakompitinga tabantemo ubwenge bwawe bwagumizamo nazo musini yakana tabantemo mbwenu eshaka kuyashikire nahiza sini yakana kwa zoom vacation bakabanye tumhaye interesting nashoma ecyakatano n'ecyamukata konka hine cyabireho ntahera mu cyakatano mukuru wanje bamwihayo bamporomotinga bamutwara Riyonza school na secondary school Rushenyi ka head teacher so nyo mchuma kune umpumbura ntari nje nampumurayo usanga nisoma n'abana bayo hata ho tuwaye taga kugira ngo mukurate okitari cyumuru ntare washanga uno yehangana gumayo kabe eremwo mu mashomero agatandikirwe UPC mu kinana rakaba ryishomero ruto war comparing na ntare school rakaba mbena rutine kitino sanke cyo kuteka kukura mbeno nkaba nindojoga yes konka kunabe mpumurayo oshanga nk'abana bakwija kushomera mu cumuro private mbajoining so nkukushanga ningira ngo proudly also an OB of Riyonza school ahabwo kuba nkashomera mu classes zayo na library yayo nkebyo ko so eshaka erevo wajheza twaba interrupted by you again because that's when M7 hit Barana. Ogwe kaguri umwaka gwa kinana nengahi kinane tano batera barracks yabarema bagisurroundinga town twajihungamo nagenda private na missionary yozo mukuru wanje that year tukaperforminga kubi tendagire makerere konka ni hezo kuntwara NTC National Teachers College kakoba naza yo kandi nturo house bakweta Siberia yo kwa hansi ahamugera twashemerero mazo twayikunda waza kushoma ubushomesa bwa secondary nkabani nkundo ubushomesa so nabwo kurwaga burwogire makerere stiro kandi ushoma ubushomesa na forms zinizwiz tindizwe kintu cyone nkizo ubushomesa by the headmaster director of studies of Mr. Magara Silva yambuza Joshua ahabwenchi otakushomalo koino rwaro rurimi kano kwa literature abo otakushomalo namyantolo tinkugenda hatahabwenchi twoko mutima gwaye tukugenda akugira ngo bakuru babo bakabariga bashomesa ninjira bakaba ku inspire injire cyane cyecho ariko ikindi niki kana akora umushoboto wampache nkabandi umwana muto mpisi nawe umuramuzi naje kituga bambi azayantam somuru mogwe sho abonchi kitara ku inspire nje kugira ngo uyo koruzayo orarwana so bushomankuza kunagumeni nkura nayege kinde wota kirire kituga ukakora icyo barakwenda ndabakwiha no bareto kukirya akora icyo bakwenda kunagumeni nkura natunga ebyoreko ngo nawanga kurya kituga no basa kwihaho kubi obundo kufofwe bateho kurya kituga kubakorera cyane kwenda mwena nyo mutima gwangira oze aho bataraze kutugera mweno mushomesa no tugera ki ngompo kwana umwanya kashikwa ko bakoze igiti ngumheza
ni ngumuyimba kashi yakozere kubi konkara kwenda kashi kwa kuba kozere kubi tinko bwenje ntomugari azi kugarukamu kashi nakwamwa kantu to kwikiriza omwana kakamwaki kampa tinkujya tumano bo akampa omwana yijagwire aragumarwire amhero yiha mubusha so umuntu bwanye ko mushomesa aho no kwizira ko abura muzire kandi icyo gikozere umubwire bwanye ko mushomesa so oza NTC kako NTC baza kufita mu university ni nzo secondaire mbara university science and technology kamaza kugita kakoba NTC Ministry of Education yiza korora chiko na ankore diocese no shana barema kwikiriza urukiko bakatugira ngo turahwire bakarwimukamu obwiro wabera bishop akabaryoha obwiro wa Minister of Education akaba honorable amanyamushega kandi wa bishop wankore akabari right reverend Elisa Eraisha Chamugambi okay so kware mine batyo government ya chomu erga NTC etandike university nursing school eyabiri mu rwaro ryambarura itobana bishoro twazigeta kahengere utakamuza buje bageta kahengere ukanoshaka yo kahengere kuri fomchi omuchengenje bakaba betorize waya mesh nkije kweturira marwaro hakayo nkechengere abana batorokera mbazo mudansi abanasi so kuko dieta kahengere hawe chengere kiriya bari fomchaka okay so no shabi yoshongejo so bata ejo university yatanda kumwanyo konka information kuyagiraho yo kufuruka director wa NTC akabari the current professor Kaloro yacamu abana babine engoga abe batakurwara akaba yabasirikiro mu colleges ziri nyonwe mu groupe y'ibasirikire cause NTC so narga kokoa naza cause NTC naza kushobo sekendi yankayishomera mu college nizo obwe NTC kaba face doubt shobo irobo bakaba mbenda biha yabana binja siga yabana bacabini ruzubu abemba rwara ayo batakubasa kuza mu nsuzaha nambwe no mbana bebasigire ino unkumanya bakaba sigire yo kashachenuri akari mu rwazo wa arsazi akata kurya mvunga akatu wakatoche no mcheri so kama takamutaka cause NTC ekegensi yebtakuri masindi NTC ekegensi yebchoro so the likes of ogwe kaguri wo mwaka gwari yari ejo ni 88 so 89 na gishomera cause NTC na graduatinga naza kora school practice Kaboko Church of Uganda Secondary School is near Masaka. Onkashi emyaka yawe ya yo kushoma hini nko kuntajetegereza kinana okazomsini ya 1 harimo makagume kumisinga then okay mwena katurebe kinana nagumwe hati kinana ne 5 mbwe nakora senior 6 kinana ne 5 akora senior 6 tunakora je wagarukamu najugarukamu okay nazo mentisi nakwetegereza jihati hati so turikiri kuna kireka bwoko school practice najikora I think they saw Mushabe kananyine makajuma bambi habiha nasigara onkanka abandi NTC Kaboko secondary nkazayo waza ya school practice bakumaintaining bambi habiha bansagaza okay kude mazere weekend when pereza school practice bamperezo bwa acting deputy what warga hanankeji school practice waba deputy yeah so you torukwijko magaraga obo abire just an ordinary classroom actually when in school practice nkabani mpwera omurumu ya counselor
nkaba ni counseling nasiyo so then just school practice nabwo nkanye neka room kanje I was a counselor ko banyeta okay so kuna herze wa counselor mbugwe bantu mba acting deputy nkaba nimba yangu kumara muka weeks ibiri but deputy head teacher ushobora nze kora byanje imyaka 12 tarize kikabaho kitangire ngu okakoraje munonga ishomero rya ronda reason yo kuronda deputy official ya kashanga bakabi nabana magana na 50 yes nagba nistamara headmaster ni tuganira ni more ko bukoryo bw'esensya iwo bukoryo ko buwihire kikawabire nho warwo to mwishomero kashobora ndi mwishomero manya ekishoga kizaba no muhengere iwe ekibingo nkibasa kuzara mpunuka ekicyo mwani nikizara ekitoke mankazi ngomuka erimwe abashomesa kandi rode kangwa abashomesa ba secondary so nkabandi exposed right away from home so I beefed up my headmaster at the close of the second year in office to asyabana nana wow ombaha gwange gwa mushanzu yo mu office ejo tukati nabaza kumena bena kurga abana magana abiri shomero rya hangu hari yabonera twakora academic yabonera ompira tukantu nusyaho so it was an all round school okay se ombwiro bw'ishomero ryatunga kitinisa kuko byashonya akadiploma katakaguza kunyamba na makerere na shoma yo degree okay kuna za degree en 2000 nijana kora interviews the Education Service Commission na passinga na headmaster so my first posting in the headmaster batwara kisoro omishobora kweta busanza soro kora jire magara gawe kakora yo kisibiri kantakaza yoga so posting nobotine cyo kugigamba ayi bakohereza ntaho ninga ntahari amashomero mingi abasagaza bemputu banga ngutinkuza yoko okanyo nkaba nkireba ngo ahi bantwara abantu abato kumenya imisoko batakumenya I wasn't known konka nkanche yabakomukono gwarahanga abantu kugira ngo Joshua Zekisoro nabatakwanga konka hanga nabayine plan yo kutwara akakombekerayo akakuboneza akagira hano hiya okay in fact mu bakuru banje akabana amanyitwa n'aba ministry ya tota kaza reka tize kushaba batino no ntikereke ahabo kubecho ruhanga ine cyakunyenza let's wait upon God's grace nikutuna mugambire reka tegereze shara mu yarhanga so kunemaze wikisibiri hijo mushija akaba yinaka akaba hakahandi kisengaro Soro karpasanoro kakankagira gute ngo hello Joshua when this gentleman meets you give him the keys and the stamp and move back to the ministry for redeployment ahansi ahandikaho commissioner yarekeraho nkaba nimanya mpandikaye so kunagira ibintu mangugu ni commissioner hata nagira ubu nkoze iki kanuna like kampaha bangaroy nakiro ministry nashanga bakambaza ku deployinga mu ishomero Russia area Karo high school Karo Moruchirenche ikinda shere okay bakaba baziro bwire barono muntu okutayeba burira akakashanga bakaba techaza babiri bona bashazire mukuru itayaringa ngo tubakenda gukora bakaba rutinisho hakahabire yo cyabonye bangara bakaba hostile bo bakaba barwana burkwezi strike bakeya burkwezi abana bakaba inemico mbi kandi kizagamba abazire babo basupporting so okonibe mbaza kutwara commissioner yazaho yantebeze biriyo atumari Joshua no kiza kuzayo nti yeri yo mu Uganda ati I will go there ndabo kuba
kuruhanga ko ngo yantumireyo. I know God will give me the stamina and the strength to manage the situation. So yajyatiro ko reporting njaguma ninkureba ninkurikiriza ko waremerwa ngambere nkubihe yo tukare tata taranyihireyo wamara imyaka akubati ndaremerwe nkamara imyaka 8 Karo high school. Yeah. Wajita haraini strikes zakoma ninga emyaka 8 indamazire yetarabere strike yona kandi nayo ya opportunities hakuba Karo na yini yatungire opportunity yo kuza mu state house mwekaniza mwinda baka so Karo high school niyo namanyire nguwa president ntari usere nanye ku yabayize yo mu kanisa Easter omwahoranya rank headmaster wa Karo high school atazani ati ni mwendogwe agero secretary wa tawijo mu ndete rogwe aharanchi time tugena waranchi tugimwendo. Okay. So kutwaheza service imotoka yantwa nanye naro mushampuro yo kuwa murebere wa murebota. He's a good fellow. I was supportive of him even when I was still a student in school. Actually. Waragayoje. Twagane yabuze bizubiyanye na mugambira ati njya kukuyamba. Ebina mugambira kabinyamba. Nashemerwa. Okay. Then okwenyo nabonire na contacts. Nkabona friends zo mu Rubungereza. Bakija wambanyamba baretere sente zo gukora mizi nkora water tanks omwishomerero yes nkahwerwa munonga akariho kazi wo mujunkazi director w'irwaro rya Rushere bamweta John Hall John Hall akabo head mistress wa Bwera Nyanji so twakwataganira Rushere twanywana ya connecting some friends mu Rubungereza nija nabona uwire nazayo n'abatayayira Bungereza yego okay bantu aro mu mashomero nka 22 high schools omuri England Wales Scotland and Ireland nakore mkago wareba abantu ko bakora amashomero saidejo nkabakopa obukonyo nkabakopa washangana bwa prayinga kunuya ninga bwa prayinga kando mwatumatu bwine ngatwaranye nkakora ho bwa mbega nabureta okay at the current curriculum mate in secondary patri ni yarje UK inja kwisha kujikubuza ho ejo tagiye buzo inza kubuza ho kace abo kuboka jireba yo so ubu wajirebireyo nakora friends bijaba ya bishop ni shobesa mu wirogwe okay then bwanyuma y'imyaka 8 watora nashaba ngaha natura this time washaba nkashaba torarinzire ngo bakohereza akabarha ngaha narha of course nkaro manya nyabushoze nense gumbere teyine nizi omshana kwija nosya so nanye nasabingira ona bate kunijo nowe asabi obwiro bw'amashanyarazi enguto kagaruhu enguto bakajikora nindugayo kaburi umucucu gwitu katugumanyirire so narugayo niko kwija Kamwenge secondary school Kamwenge secondary nabwo wije head teacher was head teacher you remain head teacher shana wakora manyanga bakodemoting Kokum secondary when you are appointed teacher you remain head teacher yes so ni Kamwenge secondary school as a head teacher nashanga bina bana nkamagana 3 so twakora by the close of 1 year tukatwashe ngomu rukaga na marenya kena na siaba na shanga bwanyuma y'imyaka 9 now the church picked interest in me bakabi nisho mugende koramboringa ateri erimende mu bageta Chabenda secondary Neria church konkari ya government Neria church church founded konka government yeah Chabenda secondary so bishop yanyeta yagamba nanye ateri shomero egere kawar tebe kanise karyo munteko tubekatuka kuteka kuriya ukayabartaka afantureba ari mwe bishop na kushaba bishop ya kwita nata kushaba na korajira so nichirza ya shabro ministry ban transferring abanye Kamwenge secondary
bantwara Chabenda secondary nayo mbazire imyaka 8 twende twina abana 12 ngambera habukori ubo kutunga abana abo kuba hari amashomero agaruka struggling kuronda abana konka abana baguma omuro 300 800 konka hatiyo nororiyo no gendero mu rukumi otakaye mu rimi nyendo gendo rebe amaduka ganyumbara gumwine tarahwe duka eyo kushanga aba customers bati line okashanga ndizo eduka harimo mukazi ningo mushayo naye hamara yishamana naye hamara ahabo kushitama ati no kumbuza ico kigura zingahe okushomesa ku spiritual education is spiritual koko bawagiro mbushomesa oyesirwe rahanga nakuhereza ukuri ubumuzano mbashikora ijoro ry'umuzire weze kushabira umwana w'umwanya umuseni yo kubanza nkakwakira ha muryango nakushemerwa nya tura akatebe shitama kanya office yanjye tinkukinga nebe yiguyire so nabija atumuje mutahe mu myanyeru mutahe mu myanyeru kwikere nkakwandika admission ninga nkakwata nkaito mu cyo direct of studies ija ntimpera umuntu umwanya timpera funeje umwana washoberampa ati unizo kamuhondizo timpera umwana ugumanya ati bakakwane kuba mbene bakakomwe tategindu kuza kushitama kuze cyo bunu ahameza sebo mbenu okatunga ubuteka ochima byafu hari makacupa kamizi ndo makacupa kamizi umuntu wogutu tukaganira so no mwale to mwana kuganira kubuza n'orugankahi otindiga hana ntazani manya yini mayina ka atongwe n'umukuru wanje ntikashikori wabitu na ejo approach of the head of the institution to the parent is what makes it clear ngwiwe headmaster inobuntu kandi abantu mbarondo muntu inobuntu nuwo bakugenda nawe so omuzire kwa kwija twaganira tukoma mantu aresumi haba hobwire mutera mzee okashikaje bwenu ati nkashikaje tumukama naye bare kusijaje ati bwena abana bariyo hintu bariyo tubinisho ntereni yeri baramba ke umpira okay chindi ekikuzi bero muziro gwe performance yo noje jirota habuko abazire binji mbende ishomere ry'abana barukoraje hatwaraga hacabazire kuba part of them bakakukunda kabanywana na noshuma abana omwana wishomero wena yenda amanyengo nofwayo yakugira ngo ngure nahembeka nubwo heticha iro kuzo ibagozo wanasi oreta kashito musiga tuje kubeje tuje kubeje yakambera ngo ayine kizubu to it kandi mumanyize kwaratunga ikizubu cyona ayija kugambe atakaza kujya uyatuma kwegambirire so over for him or for her abana babe free niwe bakugambire bisu byabo kandi wano bibasa ubikore kandi watakubasa ubagete kishomo tekibasa utumwe no wanyine mu kibasa haro abantu bampere obasha bo mukiri over the weekend umukiri no barya gutiya kilograms 200 n'utine sente za yo budget abana bitu barete bichore so na head prefect na chairman school class twazo mu store ntumone mushoze bichore zimuraguze tukazagurisha oshaho ibintu zo mukeri abana bajya ngutaka sente shaka tukarwa sente ntebi urebitu nebi so muguzeho wabazire ko baraboneka mu Twitter ndumwenu kandi cyako bagabara matkani njya tabana bakenda umukeri twaguze bichore yes ngo he kubyebe ngo reke tubereke so abeji bargaha bakonvisinga abana bagenzi babo hata abana ba prefect sawa bakobyo muri kamucere tugurisha tukuze bichore bitumwe tuzagura umukeri bicu cyafu then ikindi omwana feeling free
kureta umwana wabo wa bright ataza mwana Joshua nakureberera amundete uko mwana so kate perfect ya leta abana yabashabire myanya abana nkabatana mbe ni unkade administrator ugicu wakora yes so kujya mukatiwe to kwemfara shato atiro korete abendeta bantu ningorete mukumyari gobare kureta abana okay ka discount kandi ukanogura umuhindi wakakwechikata ngakakwemputuruza ngwako come back so abana bishomero ko kubenye involvinga hatubareta nabatahi babo ahabwe nshonga yo bwire titwabasa kuhenderera izoba konke sabiter kwija mukama kunziri ahitwahenderera nho turatandikira nandi bet Komujuni kandi omucenyi witu yabariyo Dr. Joshua Mushabe owa Kamwenge omutawuni henye naha kashozi noho turi kandi omuntu ogu no mushomesa kabaho head teacher akatandika deputy head teacher yaba head teacher mashomero gatari kushana kakoraho karo yakoraho Kamwenge yahenderera Cyabenda kandi no mushomesa otandikira akaza ha grade 5 yaza ha bachelors yaza masters na PhD nebindi ariyo naceyongerayo so omuntu ogwe nitwa ataayayeire mwene sabiter kwija nakitwakomera izoba naho turagarushira nakunda munonga bugumaho program Reeba Ahindugire ha TV kuwa kuba washanga ntwendera urwa kabiri shaha mukaga guhangwe utaferwa utubantugara